kay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mas daawak man iti bakit ken lakay akaaruba tayo dalton lakay. Ay nawaw, anyaman ti pakasdawan bakit? Manmano amakitak idarumwar. Kanayon pa'y amaaldawan da. No anya nga ta, ti aramiden da, di taunag ti pagtaengan da. Ay nawaw, anya kumatibibiyang mo. Adan samang ilemlemeng dagita tattao. Numaaldawan da mariing, awanin ti bibiyang mo. Tas saan mo asika timang pakpakan kadakwada? Ay nawaw. Nakitam ka di dagiti bulbulong anak kabitin iti asidag tiri daw dalakay. Agraman bulbulong pakibiyangam. Amangan kunak numanggagamod dagita tattao lakay. Anya? Pudno ti ibagbagak marilulit. Nakitak dagiti bulbulong nga agbibitin iti asidag tiri daw ti lakay ken bakit akaruba me. Amangan met no herbal tinakita mare. Saan mare? Talaga asabali ti agparparik na kanyak. Na, diretsyon nakman mare. Anyat kayat mo asawan aya. Manggagamod lakit ti dagiti at tao mare. Manmanumet lang no makita karumwarda. Si kakit dimat mare. Manggagamod dadagosan. It's better to be safe than sorry mare. Delikado ti magamudan anya. Ni Nana Esther ti sumungad mare. O may siguro gumatang. Na, iwan ngagpaiso. Ay nawaw. Apaya nangisit ti bado na mare. Atidug ti buok na akas lamang gagamod na talaga. Ay, agawid akon mare. Makaamu kayon ngagsarita. Bye! Anya ti umay mo gatangan, Nana Esther. Ada ka ditila kumadagom kan sinulaid. Adda nana. Mano ti gatangin nyo? Jay kumanakabaks no adda. Mabit lang, taalaak. Tapno makapili kayo iti kayat yun, Nana. Kun, ada man salud-sudakan ka. Anya dayta, Nana. Nakita ngagdardaras nga agawid ti kasarsaritam itay. Ni Ruela, Nana. Wun, kanayon ko ang makita, nukas tangagsagsaga iti paraangan may. Ngampulaw saan kami pa'y ang nagsarsarita. Mariknak akas lakabutang na. Nuag sarmingak, katagrup-rupa akmat atao. Ngam apay nga ta akas lalik-liklikan na. Kas kumaitay, agdardaras api manaw idi nakita na. Ay, kwa, Nana. Madanagan laang ti kumarek. Tanalipatan na nga inadap ti istove. Amangan ka no numauram ti balayda. Oh, abdi Nana. Agpili kayo iti kayatyo. No anya akulay ti kayatyo. Nakitam day jay Dalton. Panagkunak kat dagom kan sinulid ti imet ti bakit akaruba. Ay amangan no adda ti daitin na Na, anwan na ti ado asinulid kan dagom. May salaang mat ti mausar no agdait. Mapangay dayan da ta saludsudem iti personal. Tas siyak jak ammo. Masino mat tinaturad ama pandita balay dangay. Nakabutang tupay. Yak ammo ken karuela. Kumkumpurmila ditan ti makitkita mo.
Saan ka di nga agar aramat matlaang dagiti manggagamod iti sinulid, dagom ken bulbulong? Ay nawa, agsakdeng ka man. Manggagamo da ka na yung tisang kaibagam mga. Saan nakapatpat yan ita? Sa kayon to siguro mamate, no addan nagamudan da dito'y lugar tayaw. Ay na, yad adayo mahapaw. Gimatang akaon iti sinulid kandagaom pidong lakay. Irwar mo ti kurtina tadayitag. Eh, bakit? Mabalir ka din nga ipadait ko ti t-shirt ko. Anya ti dadaal na ya. Naabutan na nga ron, bakit? Sige, buti nga rudan. Ta iso ti ununa kadaitan. Di ka madanagan. Ta complete set ti ginatang ko apagdait ka. Iso mo ti liwliwak ah. Tawan mo ti na dumaamaramid dito'y balay. Eh, mayagay ka anang panunot mo, bakit? Saan ka mabuling? Dito'y palay. Wan nga ron. Ay, wan gayam. Kita umpay man no na magaanan ti bulbulong ay bitin ko iti asidag ti ridaw. Mabalin ka no kita makapiday ta ko na ti gayam ka. Ay na, ang gigintan mo te papalamid mo, bakit? Isa-isa lang. Irwar mo pa'y dagiti daita kalpasan na. Isirak mo ti bulbulong. Agawaam, tapno at damalpas ka ulakay. Talaga ang makapadanag, mare. Ay nawaw, anya launay ti pagdandanagang Mari Ruela. Dagom ken sinulid ka dit, may ginatang jay bakit idi na minsan, mare? Wen Mare, apay ka di. Kunakon kat, manggagamod at talaga dagita karuba. Grabe ka mat Mare. Ay na, mare, no saan kayo ang madanagan? Siyak, maalarma akon iti makitkitak. But-but ngam laang tabagbagi Mare. Isu ti makitkitak, mare. Ngam no saan kayo ang mamati? Saan kun nga ipilit? Saan aga po takas jay tilangan ni Nana Esther, kat panunutong matan ang manggagamod, Mare. Anyat mo tayo ngay. Ang mga nupudno ti atap ko, mare. Ang mga kit di ano manggagamod da adwa iti asawa na. Ay, sobrate na iluto ang manok, bakit? Padigwam ta kaalubat, Daruwela kandalton ka day lakay. Kakituin, isudalay ang may kaalubat ay dayan ito. Mano nga islice nga ititad ka. Eh, nayunam, sayang din, tendo santa maibos. Sa bagay may mayatan ti itad ta. Ngam ti mabanglang si iti kaldiraw. Siya pa'y awan ti aso amangan. Ruwela! Ay nawaw, makapakigtot kayo mat nana. Anyat yung umayo ibagaya. Imayak ta kayat kayo apadigwan. Sobra nga men tinailuto ni tatampi daw. Ay, pasensya kayo, ngamjak awatan day ta amasida. Naimas na ito'y balasang ko. Nalaing agluto ni tatam. Sigurado ang magustuhan niya. Saan ko nga awatan timakan ngay itid na? Narigatan. Nay, ming-ming-mingan nakbatlatan akas taruwela. Ay, kwa, pasensya kayo, ngam talaga saan ko nga awatan itid yu amakan. Itid yu laangan iti sa balay, nana. Ay nawaw, day tamat akaldero tinangikargaan jay bakit iti kunana nga ipadiguna lakay. Inted ni Nana Esther, nasalaw ko di taruar itay. Ay nawaw, di ka mabutang amangan iti makan alaga po iti maggagamaw si kadaltaon. Saan mo't nga grupo pa manggagamod da tatakin nana? Panunot mo lang dayta bakit? Mangamong ka. Basta siyak, jak kayat akanan dayta amakan. Delikado ti magamudan. Oho, kung kumporminto mga minti pampanunutan. Gamod daytan lakay. Apay, may tarayam nga raw.
ka pa'y mandalton. Uy, Ay, nawaw. Di mo matdisturbo, di pa natulog ko ah. Ano yung masabol mo? ang kagatal ti bagbagiklakay. Ay, kudkudam ah. Amok lang tanuan niya ti makagapulakay. Ano nga rod? Ginamudan nak day bakit lakay. Madlaw ko ngamin asabali ti panangkita na kanya kita'y malumkat. Ay, susapura nga to. Aday ta ka man na bakitan. Ang mga no adati na kang kagating ka ah. Italaang ama pasamak daytoy. Ita nga imay day ta abaket dito'y balay. Ay na, imma pala sigurado day ta iti kinapintas ka o iso ginamudan nak. Tulungan na kamang sapol iti albularyo lakay. Agsardang ka man wala. Gamod mo tisang ngayon bagam. Talaga. Di mo pa'y doktalo no anya tipod no makagapo. Anya ka na ya. At danangag ko asay ang gusong may papan kadatalakay. Ah, andaray ka, bakit? Data ka no ti makagapaw. No apay agim matul ti bagbagi ni Ruela. Nakita-kita'y ka. Nalabaga. Ti istorya na ginamod ta ka na. Ha? Ay, nawaw, met. Itanya ko maamakagapo ang gamuran ta diya tao. Sabay siya, amuta ayamat ni manggamod, kat saan tamat amang gagamod. Diyak man amaw iti dayta akaruba. Manggagamod siguro ti panagkita na kadata. Agraman nagatala bakrang na. Ipabasol na kadata. Ay nawaw. Nung nakangagan na met, no apa nga ibagbaga na nga manggagamod ta, bakit? Dayta ti saan tay nga amaw. Sos, May salang ti sigurado. Saan ta amang gagamod? Period. Aday tani o marilulit. Anyat makunam. Kasla nagamudan saan ka day? Lima bagamat, Mare. Wan taginamod tila kay kan bakit akaaruba mi mare. Amo madagi jay. Garaw da pay lang kat madlaw amang gagamod dan. Saan anasaya at ngagpabasol ka no awan mo ti ebidensya, Mare? Ingatok ti t-shirt ko. Kita agraman tiyan kan likod ko. Lima baga mare. Naggatal pay. Amangan ko nakno. Adamom amabalin na pagpatulungan. Ay, ikwa, Mare. Sigurado ka agamod dayta? Katuan anya kumapay ngay. Saan nga ta akurang itidigos, Mare? Anya? Kita amare, nakabkaban ka. Gapo siguro iti kamamarites mo, di mo masangot agdigos. Iso anak ko nam anagatul ti bagbagim. Diakon maanusan ti gatel na lakay. Agsapol kay ti pagpatulungan ta. Amangan no day tuyan ti patay ko. Nan, kita man ti bagbaga managatal, lima baga. Kita ti tenged ko Whole body ti lima baga. Naggatel pa'y lakay. Ay, nawaw. Apay ka day. Ingato man tatisin mo tagitak. Aday ta. Ay, sos. Panagkunak san agamod day tabakit. Anya saan agamod? Yay. Kat madlaw mat nga apalan nak ti bakit akaruba tayo. Apalan na ti kinapintas ko. Urang ka lang itidigos. Bakit? Na, muto iti cellphone mo. Uno saan, agsarming ka. Tapno makitam ti kabkab mo. Ay nawaw. Nagatilaang kabkab mo tanadagaw sa ibagbagam. Ay, katpudno mo, kita man nakabkaban ka. Saan ka anagamod? Bakit? Talaga ako urang ka lang itidigos. Pimudo tong titano mapagdigos mo. Apay namin ay nga ipilit mo asa anak anagamudan kat siyak mati makarikrik na. Sardeng ka man si Caruela. Alaam to'y bato, ta iso ti pag-igod mo. Dua day ta, tapno adda ti pagpilyam. Ay nawaw. Agawa ma, Lawanan. agdigos ka ngamin atap no saan agumatay ti pagbagem.
Nya ka na ito nga babae na. Igudam, nagitiron pa nga igudam. Nawatam. Kumusta tiriknam? Dapat tinagatal. Awanan. Kung naktuwa kaming gingkagat, di guslang ti kurang mo bakit? Datatapidong, kena na ister pa'y laang matpiman, ti mapan mo pabasulay. Nalabagal at tama. Tinapatag ka saan na nagatal. May katulad na ita. Teramidam ita, kat mapan ka iti ayanda, tagkid daw ka iti pamakawan. Nakababain ka. Napan mo pa inwarwaras anagamod ka. Tagayam, kurang ka iti digos kan igod. Ay, kaasita pa'y lakay. Apay met na ibagam tikas na bakit? Malas gayam ti kastoy arupa. Ay, anyan tikas ta nga ibagbagam met bakit? Gapo iti kastoy alangata. Pagpanunutan data pa yun amang gagamod. Ipanik-nik ta saan ta amang gagabod bakit? Nadalos ta konsensya ta. Awan ti ilim-limeng ta kadakwada. Anya nga tano agpapuki sa klakay. Ay, madia bakit? Bagay mo ti ati dugabuok. Isuti na kainlaba kain ka edi. Ipaputid mo kay din. Wala tapno saan datan apagpanunutan amang gagamod. Mapakakilig gumatang iti kape bakit? Makakapkape ako. Siya, kunti makisalita, iti kaluba tayo. Harton, umayak man. Anya ti masapol yo tata. Himayak sa adala ang tika ku alaw-lawagin. Amo kunday ta tata. Kasaluan na amuam. Saan anagamod ni bakit ko tata? Iwag tasaan kami mat amang gagabod iti asawat. Awan ti ilim-limang be. Nuan niya mat ti bakit kita na. Amangan no na ilan na layang. Nadalus ti konsensya mi. Napanagnikan miya saan kayam anagamod ni Ruela tata. Kurang lang iti digos. Iso anagatal, ilim mabaga ti bagbagina. Pasensya kayo na ita sa hawak tata. Iso tinagbiddo. Binagak amapan iti ayan nyo, inton madamdama, tagkid daw iti pamakawan. Iso ang pasensya kayo talagan, tata. At tuyan ti kape agat gatangam, Nan Esther. Agyaman ak lulay. Ni, naliday ka mo't nana. Wala. Tayo warwaras ka no day ta aruwela. Aginaabod may. Iso alim mabaga. Kan agagatal ti bagbagina. Hindi pa'y napalabas alawas akas ta ti istoryada. Ay nawaw, di yulatan ikaskaso ti gayem ko, nana. Saan anagamod day jay? Kurang laeng iti digos. Anya? Day tatipod no, nana. Nakita amis mo ti doa matak ti kabkab na. Anya? Awanin ti pagdanagan nyo, nana. Binagaakmat lang ti gayem ko nga agdigos. Diyak amo ano nagdigos matanday jay. Dati bagakan kalakay. Ang dami ti bakakin ka bakit? Nakasalita ka ni Dalton, nga asawa ni Luella, itay napan kagimata. Kat anda ti good news. Masika nga rudan ti umuna amang ibaga. Noan niya na ita good news. Napanik-nikan da, asan anagamod ni Luella, bakit? Di ko na nila kay nakit kulang lang at digos. Kasta mo ti ko na nilulay itay gimata nga klakay. Ay, mabit lang bakit? Ang dapat ti tuloy ti istolyak. Ha? Umay ka no ni Luella dito'y balay. Taagkid daw iti pamakawan kadata. Di mayat nukas talakay. Saanan adasa ti pabasulan da. Awanan ti pagsakitan ti riknata.
Pasensya kayo, Tata Pidong, Nana Esther. Madidag itinay-sawsawang ko kada kayo, idi kan labas. Mas dawak lang. Nuwa pa yan na panunot mo, amang gagamod kamay. Nakitak ngamin dagiti bulbulong anakabitin iti asidag tiri daw yo. Agraman ti sinulid kan dagaw aginatang yu di tatirsena. Kan tiatidog abuok yaw, Nana. Gaputa tidug ti bukaw, manggagamod akaon. Di la mabalain nga isumot ti kayat kaw. No may papanmot iti sinulid kan dagaw. Gimata nga, taliw-liwak ti agdait iti kumkumpurmay, no kasta nga wan tararamida. Timot bulo nga makitkitam, herbal da kita, kap-kap yun may kindi tatampidong. Day tati kamalik, Nana. Pasensya kayo na. Alawanan, pakawanan ka. At least ita, amo mo, nasan apod no, ti pampanunutam, may papan kada kami nga gasawa. Wan, Nana. Amok itan. Pasensya kayo manan Agkape tayo, pay. Ituloy yung tuti agistolya ito madamdamain niya. Amo mare, kasta unay tibain ko kada tatapidong kan Nana Esther itay napanak ija balayda. Nagdalos ti balayda, mare. Si kanto mga min, mare. Jumping into conclusion ka adagos. Huwan nga rod, mare. Bala ang gayam ti makitkita kabulbulong anakabitin ni Jabalayda. Kan saan akayat ni Nana Esther ti agpapukes. Ta iso ka no mga minti kayat nila kay na. Iso akas jay ti buok na. Oh, kita ma. Di mon liwliwayan ti agdigos, mare. Amangan no iti kababantay mo iti biag ti padam a tao. Ket maliwayam tumanen ti agdigos. Inton adda ti mariknam, ibagam aginamod da kadatata ken Nana. Saan na maulit day jay, mare? Nakababain launay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Taamangan no isupay kit di ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.